Huriani Tuhan, nah nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, marsadani roh hita martanya kita. Dameni di batana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani di bata hatani Tuhan nasartu hita dia pala partikianon, dia mai sian evangelium di si Markus bidu 12, mamuka mesa naik 20 roh di ayat 34, hujahau kami matu hita ganu marsada-sada odo hatani Tuhan. Na dibege si boto surat sahalak donasida na marsialusani, geberoma ibana jumonok. Dung ditada dinggan ni alus ni Yesus disukum ma ibana. Dia do patik nom maga sen patiki sudena. Dia lusi Yesus ma ibana di dokma. Odo patik nom magat. Tangihom ma ali Israel Tuhan sasada do Tuhan debatatai. Jala haolongamu do Tuhan debatam sen nasa ate-atem. Sen nasa hotam. Sen nasa roham do sen nasa gugom. Ia patik peduana odo. Haholongamu do ngami songo dirim. Patik na ubaga sen na duai dang adong. Jadi didok si boto surati matu ibana. Tikos do didoko guru. Hobar tu hasitongan. Sadadu di bata jeladang adong na asing dukon ni ibana. Jela makaholong ibana sen nasa ate-ate. Sen nasa roha do sen nasa gugu. Makaholong idongan songo diri niba. Umaga doi sen selalu akka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe. Dung dibege Yesus patas na maralus ni na mamadok ibana. Dang sadia daw hosyen harajam ni dibata. Ola ni dang adong benahum roha pasukusukun ibana ido yanggo sahana. Dihita salhu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu memang di bagasan parngoluonon rikot do hita manukun molo dang taboto. Rikot do hita mangalului alus molo gudang akasuku-suku di bagasan parngolota. Unang tor ima tarimangi sudi nang taboto. Unang tor ima tapikir sudi nang nunga tatusi. Alay suku-suku sa sitong na natapasah manang tu isepe dangga bedalata mangujuni. Alay dalata mangalului akka parminotoan na duminggan jalan muli. Dihita kadamang do dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon. Di do rodo si boto surat. Mula di do ima si boto surat berarti jol mana bisuk, jol mana malo, jol mana mangatusi akka aturan do akka ruhu dihajau dion. Rodo imana manopo Yesus. Haroro di mana manopo Yesus manukutu Yesus sa sitongna neng mangujuni. Neng maboto songo dia do ima pangatusyon ni Yesus. Isukuni mana marhite-hite jami taon. Di ayat ima napa 20 ni. Gaberoma ibana jumonok dung ditadda ninama. Dia do patik na umagat siya ni sudina. Ala namang inang, di halak Yahudi adong sekitar 600 orang lebih at patik manang akaturan. Siya na 600 lebih molo di pangatusin na halak Yahudi sarupa do sudina. Alay, marhite-hite suku-suku ni, di ba Jesus alus pasikopon na 600 ima patik ni halak Yahudi. Dong disukun halak Yahudi manang si boto surati di do Yesus madong 2 patik. Makakam 600 patik. Na parjulu makaholongi ima debata siya nasa ate-ate
sian nasa hosa, sian nasa roha, do sian nasa gugo. Jalapatik na sarobang dohoti na paduahon makaholongi donga jolma songo diri sendiri. Na dua patikod do makakam na 600 patiki. Di bagasan na dua patikon takas matarida holong ni debata na dipasahat na tuak kajolmai. Di bagasan na dua patikot takas matarida sakap ni debata asa totong jolmai mangulu di bagasan holong ni rohana. Jala alus ni Jesusi di parhatutu si boto surati. Gabi marbisuk mamse si boto surati. Sasitong na gabi kala malu may mana. Ido iba nama tohodo alus ni Jesusi sada do debata. Dumenga do makaholongi debata. Siya nakapilian. Dumenga do ima makaholongi do ngajolma. Siya nakapilian si tutungon. Lapatan na alus ni Jesusi dang salah. Na sonarya manginang nenonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mono disukum aja tu hitamu sa sonari. Dia do tumagon. Makaholongi di bata. Siya makaholongi do ngajolma. Mungkin adon do nama dokon makaholongi di bata. Adon do nama dokon mungkin makaholongi do ngajolma. Alai naneng dohonon nai mi amanginang na dua patik na dipasa ni Jesus di bagasan ni maturpu jami taon. Dada gabi bui pisahonoton. Dada bui gabi dohonot tumagu da makaholongi di bata siya makaholongi do ngajolma. Jaledang bui dohonotot tumagu da makaholongi jolma siya di bata. Alai ikon dohonot do di bagasan nakaparngulota. Molo haolongi di bata ikon haolong aku madong aku jolma. Jala mo holongi madong aku jolma, ikon ni haolong aku madibata. Na dua patikon, ikon gabi sada doon, di bagasan ngoluni hita na porsia. Jadi dang adong na tibo. Dang adong na budohonon o kulahon o da kulahon. Ale ikora ulahon o kudon. Ikora mangarajay doon, di bagasan ngoluk kudo pikiraku. Molo hudok kun haolongi di bata, ikut tarida may marhiti-hiti ama kaulungnya kadonga jolma. Dang manako, dang margabus, dang pahatata dongan. Jala molorok kun holong rohaku ima tudongaku. Ikut tarida may marhiti-hiti na duka mangolay di bata. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obarto jahan na sa tuhita, makaholongi di bata do makaholongi donga jolma. Ahado na naing putihota. Gabi bohal di bagasan parngulota sa turpu jamitan. Na parjolo salya kadamang do dainang makaholongi di bata berarti ikon ni mapatari dahonota don marhite-hite nauduk kita tuaka ruh do patik ni di bata. Ikon ni matarida mon marhite-hite na rajik kita marsaur, rajik kita martangiang, rajik kita pasang apod di bata, rajik kita imamaja ka buku nabadia. Dan gabi holongi holang di bagasan pakatayo sabing. Dan gabi holongi holang di bagasan pamikiriyo sabing. Alekot tarida do na makaholongi di batay di bagasan parangi si ganupari na totong uduk tu di bata. Na padua damang dainang. Makaholongi do nga jolma. Mula tadok ko makaholongi do nga jolma. Pasti do ngahal na somalon. Bahasa mi dokon hal na soma. Sebelum adong be mapatik ni debata. Sebelum kalis tepehita. Pasti biasa makaholongi do jolma. Ale makaholongi do jolma songo dia do. Na diigil ni Jesus. Manang na dia tidak kun Yesus bagasan terpukon. Makaholongi do jolma songo diri sendiri. Buhad makaholongi do jolma songo diri sendiri. Mulai salah na manginang. Makaholongi do jolma hita juk dudang songo diri sendiri. Bahasa mi doko songo ni. Ya molo burju do ngata burju mahita. Molo takang do ngata takang mahita. Holo mangalap polong. Ale molo makaholongi do jolma songo diri sendiri. Ikonima dang boy behita
mabain akasogoni roha maka citi nasida jala monotung pedia citi nasida hita ikoni ma tetak do hoa holongat nasida dang be holong mangalap polong ale maka holongi nang pedang diholongi idu na diigli debata maka holongi do ngajol masongon diri sendiri ikut tarida maon di bagasan parange sigano pari dada au bi mangigil holong sedong aku ale au nama ne kemalen holong tudong aku. Idu na diigli ni debata. Ido ruhut patik ni debata na dipasahat na di bagasan turpuk jami tau. Baru dido ima halak si boto surat ima. Tumagot do maka holongi debata do ngajol masih nakapilian. Nah Bapak Ibu, om mendapat toluhon. Jalo om maneko ni ma angulota. Maka holongi debata do maka holongi do ngajol ma ikut sada kesadaan. Lapatana songod dia, molo tadokon holong rohata tu debata, tadi damai molo hita makalong nung atta jolma. Contoh sederhana na songono namang inang. Adong masada keluarga. Sada keluarga on waktu baru marstadan nasida soy nama holong na. Idoko siama todo torus holong do rohaku tuho. Holong do rohaku tuho. Marumah tangga manasida. Duma rumah tangga nasida marsahib ma parni jabunon. Marsahib parni jabunon parjulus sehali 1 tahun 2 tahun diurus di mana dok? Patulu tahun ton lamposa sah itu tangbe ngamule holang namuru terus di mana merasa rugi mai mana gabe sada ama merasa rugi mai mana gabe ma sada bawa gabe di bagasa pikiran di bana ma bah gabe susah doa di ben bayon naruhana. Akhirnya manginam maruju ngolu ma inatanon. Jaladung 3 tahun kemudian maruju ngolu ma musa amat tahun. Disadatiki disukuni ma suruh-suruhan may mana. Ale anaha bohado di bagasan parngulommu. Dialongi hodo ima di Batam. Idako di mana ma holongi. Memang sampai tu na maruju ngolu musay mana nang mangoli be. Ahma taridanna. Nina suruh-suruhan ima. Ido imana ma. Bedang manguliaw nang penunga mabalu. Oh ido. Jadi buhado makalongi ma do kamu jalma. Boholongi do inataku sampai tu na mate mana nina. Halo ko lima suruh-suruhan ima asing daw. Dialongi na tam ditikesehat do imana nina. Ado marsai ibana dang dialongi hobe. Sampai tu namati mandarong beholong ni roham. Nina. Nah kadamang do day na nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Mungkin hanya sebatas cerita manang ilustrasi. Ale jujur do hita songoni amang inang. Gudang dak kajal masih sonario di dokon holong rohana tu di bata. HP ima makalongi dongan nadang di boto. Ditikise do dongan no ditikise do ima inatano di haolongi. Ale dong marsahit dang di haolongi be. HP di dok di bata di bagasan turupukon. Molo makaholongi debata sen nasa roha sen nasa pikira dok makaholongi dong ajon masih diri sendiri. Las marsai pema parni jabon akan nahona haolong yukian ikut tak dua haolongan diba. Dak kulang ditikis sehat ibana haolong atta. Makanya ko dumagu sen akapilian situ tungon. Jadi yang bodoh honot tamanginang gudang do sonar pemikir soni poy madang dang manguli memang ibana. Ale jahat kini mana takat kini mana ditikina marsahat imaka parni jabuna. Sikap si songonon dang diigli di bata. Ale marhite-hite jami taon neng adar ma di pasa tu hita maka holongi di bata maka holongi ima donga jolma ikora taulah mau di bagasan parngolotak. Dakolang sadari dakolang 2 kali alai ima si ganup hari ganup tiki. Basa ta holongi di bata do donga tajolma. Alana nunga dia holongi di bata hita di bagasan Yesus Kristus. Maka holongi donga jolma ido bohini di bata. Donga tajolma itu bohini di bata atari dani di bata naikot ima totong holongat na sida. Molo ima ta holongi kadongat tai songo dirita sendiri gabe songon dono ni Tuhan Yesus ma. Nunga hobe anak holong aku. Aleni anak holongan ni di bata do kita. Aleni ta holongi ma debatai. Taholongi madongat tajolma. Tapatarida mai
ganup ari ganup tiki marhite-hite kaparange naho Bartolomo ni rohani di bata. Amen martanya kita. Moliate mau pasarwa nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Didenggan ni basam di asini roham. Gabe taruli hami marhite-hite hatam. Ajari totok kami Tuhan. Patudun holong ni rohanami. Tuho suang-suang itu akadungan nami jolma. Jala tarida may marhite-hite kaparangin nami si ganupari. Moliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu.